India rama generator siam to hunle shal chuak ni mergirlos kar chuan an generator siam chuate chu khovel changka na milin an upgrade zela Central Pollution Control Board in arwahman angin CPCB 4+ norms sa khol zong hidwan ani awangin air pollution po asiam tlem hle generator siam to company zinga alternator le engine siam kop thei omchun ani awangin diesel he lova water cool system veka siam ani baka canopy chataka dwan ani awangin a thoma zoya a ngor atlembok Kirloska generator hian 2.1 kilowatt atanga 5000 kVA thlengdu thlantur kan nei renge RBH General Enterprise Kirlosker House World Bank Road thlir tu te chibai ule vo in hi September ni som pathum sang ni som ni panga in rin ni ania tuntuma hian FCAA 2023 le achevel soidun na kan nei don hei kabula hian Pu Lalrammawia riat na thatak mai a oma September ni thum a khan Joint Civil Society of Mizoram te le midang te po antela tiang chuanin soi ho na hun kan manga khata khanin puramoi hi athil soi khan miril ru mi beng aver khop maya adu ang soi na hun kha kan pelei thei lawa chan chu member kan that nem de ka wang khan chuwang chuan ril ruwa adu to ka soi na hun pek hi tul ve hrim hrimin riat na kan neia ama hi kan han bedek deka ani polo phur khop maya vo in hun hi kan ruat ta a tiang chuan thil chi hrang kan in zo tanga an soi chhomol mol mai don ani tin puramoi hi mi puina kan riat lar em na pakhat kha chu mizo idol a khan judge ni in atong kam chuak te minan ngai thla thup thina athu vuak thluk le a tong kam che dan hrim kha mi benga vera chu tiang chuan mi pui ril ruan ne em ani khatiang mi kha nia khata tang khan zoram mi pui chong kan mel khiat deuh vek maya tiang chuan in zirtir tu pension ani a chumi pialama chuan dan te po hi lo zir na sem em maya law hi lo zir LLB ti chuan a fourth year a final year khanin complete chia talovin tiang chuan harsat na engemaw wangin sumle pailam harsat na wangin atop santa a ti chuanin dan hi em mai lo nia khatiang kan han interview wa po khan atong kam chuak le athil han kher chu hrim mai kha dan hetakani ti kha alang reng maya chuwang chuan ke po hian khai belchia dol le mai ka tia kom le hi ka chak em a hun thatak min pek the wangina chunga heng kan lawm em ani purammoya I chunga kan lawm engpo ni se zo na hanin zo chho tamol mol mai la tuna FCAA 2023 ron chuana hi sanga zakua somriat mo Forest Conservation Act 1980 du khop lo na awanga hei hiron thleng ni ina lang ta amen khani tatlat maya siam danglam siam that ti na ni ta a ti chuanin 2023 kan kai ma in Forest Conservation Act hi India rama hian engtiron piang chhonge a tobul toifel deuh hlekin min han thil theim ta kan tumanga amaro chu kan soi masak du chu kha za thakin in tharun oma lo te phei chu thil harsania kan kallai po khan pasan tung su
chu ti lam chu chu tiang lama chuan a ti in thiat thei chuan du tok pula han tia tin constitutional law hi katui em maya chu ta po chuan a harjia te a complicate kan tianga ange ni a harjia ti maila mi zo tong chuan a tok ange kan la khe zo phatok lo jok hialin ka khia a Supreme Court te po constitutional bench te po a ran pa in an omani chu wang chuan nge hetia ke na ka lo soi ve emo tu emo ni pon lam mi pakhat ina a lo soi ve a ngai dan hi a rel tu judge te na a hu ho emo a an ngai to a khami bench ina an ngai to a an rel ani lo chuan pon lam kan ngai dan kan lo soi ve wak ringo ta hi chu dikta ka soi chuan kha iron soi lang ta rawa mi zo ai dol la ya min lo soi sel thin ma ula music a chuan thlam nge nga ne ru re lang vela shot lo waniang katia chu tiang chi chuan law constitutional law hi integrate pon soi ma ila arel tu te mindset ril ru su khleka thui deuh hi eng ngat ve thowa tin heta appellate ala ngen tu te a defense tu te khatiang kha awm ve ni chulai kara chuan voina ka thil soi po hi ngei no pan laya pani le pani bel pali kan hantia atopa kan va ena answer pali alo oma kadi kan tiani atopa answer ang mai a in ngaya soi kan rama an omani chuan ka khachu mi puite hen ngai khatin ngai jok hial se ka du ani kan khevek seng tak tak lo kati na ni chu ti chuan voina ka soi tura po hianen Forest Conservation Act alo pian chho dan 1980B ka hi kan pu da na in chen lawa an ma ni 1980 ina an zia a hi chuan 27 Indian Forest Act akha an jok mention zau boka ke chuan British hun lai bi oh British ho ina India ramaram ngo te khata te ka chuan thing zai te khatiang ang sum don na lam kha kok na sa an la na sa alak dan tur kha ni dek maya kan doi ta ila khovelina an ngai poimo zual na lo chua na chu ka khiat dan china chuan Stockholm Conference United Nation khata khan anita a chuta chuan ming ka soya party ming ka soi hian beng khep ngal tur hi mizo jian ajan kan thu furang ti ka ringa ka soi thu chuang lo wanga Indira Gandhi khan Stockholm khanin convincing deu main thu soya kan chiar thina angai no mani kha po kha chuta athu soi chuan omje toi jong chuan chutak ram tam tak local khom te chuan khovela environment forest te protect angai ni antita a chuta chuan anni chuan treaty nilovin declaration an siama India po hi cha chuan signatory ni ti chuan lo honga chuta chuan kanti kan ti chawan ron ngai poimo chho jela shariru ka tam chuan somriat kumli na chuan hei helo pian ta ramngo hum hal atul jiate am sia a tin a big takin Mizoram tan chuan lunglei kong hon tum khan puneru khan a ron hruaya chuta kapa ina min khil chu in ramngo hi lo hum hal thattat ro o in ramngo thalu tukhi atiani riatli kuma local le ero chuan enge riatli nge ma khet o ka kheta lowa kei silong lama le khajirin ka kalbo le to khati la ya asoi pakhat midang ina min khil ve le chu inram ngo hi abalo nge ni buata em chena sata em o apoyani ati chu wang chuan khatiang ang khan ngai poimo mi kha an lo ma 1980 khan kan lo nei chhota a ti to mayang chu alo pian chhoda na chu a history sangka zakwa somnga ti soi thei po an omang ma se alo pian chhoda na chuan atlang pui deu atlang pui kan soi thei phak tok deu chu ni mai ti chuan 1980 chu athatok lo ti in 2023 hiron piang ta a FCAA 2023 aron piang ta ani phot maya enge athatok lo an ti na chan khani ta angle athatok lo ti kha arel tu te mania kan in koma ka soyang deu khania he nula he te en wanga
awa mel cheve bial nu chun tia pakhat ve thung chun ka en na lai en lawani ka en na chun na ushe ve ni atia chu ang che chuan en kha dan 1980 le a rules te en tu te mit thin lung kha apoi mo ta en tu azirin en tu azirin a chan chu an du lo em chu 1980 kha ti khan anan mang chho ta a khata khan notified forest ti te thu boi alo chho tan ta ni alo na jan nilgiri hills te arunachala te he indiaram state sang khan ramngo ti chereu na factory chi sang atan thing le mau la ka lo na sata ni chuta chuan tamil rama tamil nadu lama nilgiri hills ta ansua shamna sha ni ria in godoverman khan khesan nei ta a file ta petition kha chuta chuan khai ramngo kan ti cheru tu tia anni lam khan government ina a notified forest cho ang khan an local puisia mun chen khada khan chu forest definition a khan abuai ta ni a khil fi na khan enge forest chu ti na khan abuai ta chu abuai che chu supreme court in zau deu mai in sarkar ina hum hal te a hum hal lo te mi mal ta te khang zong kha forest an ni aron ti ta chu nok an ti ta ni aw je chu ni berin ke chon kar khia godovermana fil fi ana kha ama 1980 khan keng tho ma se a forest ta ka khil fi ana a khan chu notified forest te mo aron ti ta thlia notified lo forest kha lo zau thin boxia godoverman case chuan enge ni ngong ti lai khan soi fi le lo che aron ngong chho ta a soi war de pe chuan anything green ani mai te antia godoverman supreme court ina aron ti kha nim thing to kha chu ram hnoya ni mai ati na ni e an ti saka amaro chu khata ruling a khan ramngo atana hum halte private te po kharon huam tavek mai ni forest reng degraded non purpose of forest atana man phalte ju sarkarin thupek achua tur ni lo central sarkar pona chua tur ni lo ti te aron soita state front pathum big tan phei chuan aron siama atopa khai khom na chuan he thupek kal hian any state government central government hei hian forest degrade na tur zong thupek an siam tur ani lo ati mai ni atoyang ti chuan chu ti ni chuan mani kan interview tumpo khan zona ka raise zona ka siam pa khan karon soi chok ve zoka khuan kan lo nei ta kan enkol lo rei khopa ram nuai lo chang zo ta thing le mau lo khat chuo to maya kan khoi mai thiang tami alo ti nan ta kha godoverman enge ni case ina asoi achu practical tak chuan kha akko kani chumi ni si chuan alova nok om ve nok chu nok ani amaro chu thil reng akal kong dang om ve zela kha phalna ne na ti theih dan om mar ju central government phalna ngai ta chu ta ka chu dan phal theih dan kha aron nei ve ta thua phal theih dan kha zom ngai ta ni om je chuan rubikiu kha chu mani po khan a ol sam katia ke har lo katia ol sam katilo a har lo katia a thenin a har antita chulai ta kha chunia pulom kung ane na kanin kan tong ve khan ron tan chuma pulom kung an har takani ati la ya kha an ron tan chuma kein har salawani kati lai kha azir tir tu pension ve mai hian ram nukilo soi ve su se te kan tia soi ro se an mani pon soi ro se ram nuk chu kan right ani a har ti la ya khan hei ka te khin thu dik ol sam berne ka khia thi pathian poi soi na ni ka hlau ka soi ngam che big lova ka tong try ve thina ta chuan
ol adang ka dapa heti hian a fia thei angem Rubik cube kan ti hetia rong a pangkha ta lang fe kai han chai tak takila chu har deuh mai ania ma se akong mang dik tak khretan chuan within a minute chung lekin an zo mai ni chu ang thau chu ni forest clearance kha ti khan a legal kha chu in china introduction a kha chung kai thlung ka tiang khan kai thlung ania a legal tak tak soi tur chuan ani hi unau pa hi congress ania ti hian tun sarkar hi a bei chak ve rim ani ti ngai dan hi a om ve boka mo social media lama hian eng ka an i lo don son dan han sai ve rim ta che ka bei chak ti thu a hi chuan mi hring kalau ni ve a puitling te kalau ni to nu a hian party dang hian kheta vek sela ZPM ta na ka tho kan ti zo ka nge ka campaign lo an chet swal tu remo an na tho atluan theihna ta ne mo heti hian kong tha zo he hi zo te uti emo social media ka tingai lo khang chung rong khan amaro chu kap anni tan tluka ka thale tui ka thiam ka phak to ka seng so na hi chu pai tu na seng na sa ni tro chuti rolin anau congress ania anan ti te hi chu an party ho tu te du thu sam tak thin party reng hi an mi le sa te chu an ma nia ru shen du modular kitchen tha chungchuang lifetime warranty an pe ka wangin quality a hlau thon tur om lo Mano thale machine resale na atana him European E1 grade boat an mana wangin held the kitchens ania on lam moina mai ba ka chung lam thatna te I resale na tur tenen akeng tel vekani I budget le in sakmil hapin interior designer ten an design sak thaireng cheni Warfell Studio zakam lo shooting range nuai Falkland Walbeng Rota runleng lut vero le Yamaha Thansang and Sons Auto Division chuan customer tetan bongkon bazar venga servicing center munzau le parking harsat na omlo abun fel to a Chungchang le changtlung taknen training chuak technician ten thei top chuin an lo pui thei reng che ani Ramlun North Industry peng bula showroom changtlung tak a omboke Yamaha two wheeler model rang lonin alak theia hriat chiani du chuan thok tu ten pui che anin huam renge pakhat point ka chung te po ni se ka congress ani lo chuan tiang deuh enga ma ka ngai lo ati pakhatin apum puitlang cha fatu te chuan in eyang chu in changang chu alo tia pakhat dang le chuan kan party mi in thlan lo chuan in bia kan har ve ngo tangal lo tia mi le sa an party ni tura nge ni rui chil tir hi an du ni a ob ve thowang niang karelo an thlir na ro na tang chuan khang ho la khan a phika phuk thlulavin heta a topic a principle a thlir ho lavin tu soye moni to reng chon tun apokan in koma alo mutu chan amel soka mu pe lovane tingal turhen om ngei don ti he chu karin dan ani chu wang chon kanau hrim congress ani hi kan soile du lok chu politics a khelna hian kapa in khelte se in unau kar ani hi ramta na poimo etia voin thleng hian ngai dan in millo politics a chuan in hial bak thin ma ila a bank account emo a in chung khure mo a danglam na hi ka mutam lawa khela wangin tin ramle namtan a chel phak to ka ana a chela piang kha chumi ina thakena chuan a in pethin chu ama kha ani maya midang ka wa support mo support lo malam ni lo mun pakhata a campaign na phechon a u hi hoti ro nge ni mun nga ka thu ve ka campaign thiang lo wa an lo lenga paisa te men ron di la ngor u paisa kan nei lo vote chu ti zat ka hu man ti point a patling chu ti nei hu ngot thei lo ka oi lo horo ka tia khang pokhat u hi hoti dei te u vote chiao zo don an tia chu kan din mun ka ni chu khatiang kha ka thlir dan ania ZPM hi tuna au trial satli na jong ho ai chuan soivek arem ka ti chia lawa buhu man leina turte
so thi ngan le na tur te kong an kong zo tura an kal na tura hian hetiang hian a tha zo kang vati puite le kha the lu te hi kan nga ani kan nei nual ti te ang ma se an zom thlor lo ero chuan kan soi chu ani chu thleng je lang chu tun naya i le kha zia ka khanin impartial speaker kan neim ni ti kha thupuya iron mang dewa oh kha enge ni achan le kha mi thu hrim kha chuan speaker hi tunge ani enge ani democracy a hian ti la ya chuan India ram parents parliament kan ti ve mayang chu British parliament a phei chuan speaker ta na an thlan hian party mi ani na tangin abanga party meeting a po kal to lo amara chu abial kha khatiang alo ni chuan ama aya an contest in MP ama party te anom thin chu the Lord, Her Majesty, the Lordship Speaker, the Lord Speaker, the hiala ni. Chuchu impartial tura, neutral tura, and base nani. Chuchu India ram point, engomochen kan la. Deputy Speaker, page tun machuan opposition leader te, opposition train ni thin. Chu karon zia na tak na chan chu. Izo na chia kakan chan du chu. Speaker hian. Sarkar lai khalai achung an ro rel na khan an thil soya khan comment lo pek ve kha a partial le lam site nein atithiang lo a ke chun kada ziak lo dan po lo ni ro she chumi chuti lai kara nia thil dang a soya po kha kan soi du lai ta kha chu MLA ten kan dong har kan mutlai anti te po acknowledgement kati kanei ati ta ka khachuan athu soi kha kapom thlap mai ni amai nan circulate vek thawa an circulate a website a po anda a khati ani chuan khang kan dong lo kan mutlai ti tu te po kha dot ingange mi pui ma an soi kala ti cheu tho politics in beina ngai deu ni mo assembly house ka political platform mai anga chan tir tur ni lo rong rel na legislator an nia speaker khan asoi kha asoi ang thap ani chuan adikani ma she dot asoi lo ti ero kha ju kala tang rang chu speaker ka ron chana khan ka jiak seng lo thu jiak mi ka ni wak lo wa ka jiak kim lo wa ka tang reng na chan chu ka soita tlang ta jari la ni som ni pani August sang ni som ni pathuma khati lai ministry environment and forest changtu in bilaron pudlu ni khan lok sabha te bill introduction ni dona rajya sabha te ni don ti an riat khan engamos correspondence akalani chuta chuan an malak dan zong kha ka soivek seng lok soivek lo mai nge kanota a soivek ani chuta chuan joint secretary government of India chuta or khala khan soifia de ulekte mitam tak hianin khalai kha an bozu yelom anti line then khat chuan kan ho tulu ten bozu ye ni lo tin an soi boxia athani nan bozu yelom anti boxia khalai inpu na lai tak mai kha achia na ngai ngai han fia de an chiang du chuan han soi lok te kan hun kan lak tam lo nan an chiang hun kha chu enga ma ngai an chiang du tak ani chuan ni som ni pahni oga sang ni som ni pathum communication kha ensela darkar khatle minute som lina tangin ti jelal nutlong khana soi tan ta ni chuta chuan an soi thakau kawa chuta chuan India government of India in environment and forest in the current thon chowa tia tikhan kan changa tia heta environment and forest principal PCCF email te po kan thon thla a atia chung chu ma an la chu chuan adana la puitling lo
discussion ani ama kan tuna kan CM ngei hianin ZPM hi mi pui hria ta malama saber kan ni kei point statement ka siam atiani chu ama ero chu kha minia an soi ber kan CM in tuna kan CM in a soi ta ka chu kha minia a soi chu karil ru chuan heta August ni som ni pasaria tu man engma kan ma kan lalawa sarkar po in atti tamai sia ka ngai thak khan ngoi te khami trum khan minister khan sarkar malak na asoi chiang sia chu angai thadu chon lo ngai saro se kati kha asoi chiang sia alo mut thu palan yang a thei ve thawani katia ma se kan ngai thale sarkar ko ta omvek tho sia omveke khani somni pani session kan ngai thak le khan anuwa environment minister thu soi nuwa khan kha khatiang khani a sang ni somni pakhat kum a tha le ni ne khan khata po chuan le kha chuin lo juk thon na a atia ama bok khana soi le ta tho sia a tu chuan mo kan CM tuna kan CM hian opposition ni lai khan lungrol ta pa sangai atia maro chu opposition an nia politics assembly house a hian kan soi thin kati na chan ta ka chu khami trum khan ahun taka ma kan la thin lawa ti lam ai chuan kan khelawa atita ni mi pui ponan khelawa atita tu man kan khelawa ti kha khami truma a soi rin em makhania hangai sale maila amaro chu han ngai tu tle tuna ama sarkar kai hruaina hnuaia ngei po hian opposition ho hiat lovin government chon ma ala fowang ani da taka te chuan exemption a judil po tu man kan kheleinem chu a omang government a chuan ani opposition kha ani lai ani ve tho wangin a khelo kha amo lo theyang mase tun august ni somni pas september ni somni pasari a soi ve thunga chuan engeni khang te po engma malak zuina a lawa zui ati chuan president in assent apek nuwa ani chuan kha chu ka chan jinga khana tel talo amaro chu engma kan ngai saklawa soya hun line kan soi lawa mizomi puiten kan thelo ati zongjong kha chu kan thia sarkar ina boi pui chu khalai kha chuan ke chu ka tangtlat ani le gazeta chuak le chuak lo ti chungchang kha gazeta chuak le chuak lo ti chungchang kha tuna hian ZPM hian an adopt chuan ni lo e khang hun na ya an lo in kha son soi lu tang an adopt chuan chief secretary an thonanga chief secretary in gazette te chu achwa anga ti chuan an thon thla ang adopt ani amara chu adopt turani em nilovem ti kha constitutional debate ania ke chuan kan penglok khalai kha kan lo adopt le kan adopt lovin obzia anei lo ti lama ka tanganga 7 schedule entry 18 state land ownership and transfer to state list tel sap chu wang chuan article hemi an amendment don po in khami khachu article 368 zathum somrup pariat na khan izo na kha chang thawang zathum somrup pariat na khan ratify ti chu lo nem heta lo pom ve emo lo chua ve emo ngai a omani article zathum somrup pariat na hian entirnan president thandan ti te kan MP nei za ti danglam turemo engemo khawmta chuta chuan an da jinga khan ratify ngai chu amendment emo omdon chuan ti in state list schedule 7 ami kha aziak thlapani chu wang chuan article 368 a zathum somrup pariata state list kha ti dang lamani don chuan ratify angai chu state list a khan land ownership and transfer ti a oma wangin tunami hian land ownership and transfer a khoya wangin ratify ngai ania kan assembly hian adopt ni lawa an lo ratify veni chuan amo lawa ma se a ratify ngai tur zat kuadram ma omta a chu BJP hian India rama
rural na state an nga tok state ina an lo ratify tu rakha chu zo ka chu kan tel lo win an lo ratify dai to an yan chu an gazette an chua to chuan helaya kan lo adopt lo la ya kha chu ke chuan chu ti te chiamin ka da poimo ve lawa achan chu 371 GME hi he ta preamble te custom tuna customary law te po soi tai la UCC chu ala tang theilo voi ni introduction ya an nuk dok le adang chu an pompuya khami customary law ti te po kha ron siam ta se tial nan chon thamai theye chumi lawa chuan 1980 an chua khan thili ai nu kwal puta min khethiam la it extend to the whole of India antia an siam ra ragin an tel lo tak tak chu except anti-thin India ina dana chua hian Jammu and Kashmir ani thin tun ma khan tuna Jammu and Kashmir om ta lo khamilai exception akha except dia an zia lo na muna chuan Assam te poin an nei ve 370 chuan mo midang dang pon an nei ma se land ti kha constitution ena arhil fia dana kha chu land law alo om le ta avari farta land law chuan on the land and beneath the land ami kha ram kan ti na huam land law lama khan chu wang chuan ai nu nok chawa ka peng ka soi sual ka i du tak lai ka chang fu lo wang ti chu ka hlaw ma se min ri mai khe mi lo la chu tiang chu alo nia land law khoi thilania state in a ratify ve ni chuan alo pom ve ni chuan atia ti khana tianga adoption ke chuan procedure of adoption te chu AI angin kan en chopa khatiang ang zom khan ya an adoption akhachu pomlo na thu khachu ti dan turte chiam ayusia kala guidelines kala hu velo Presenting Kia Ceros, evolved by the future. Kia, movement that inspires. Vinco Enterprise chuan institute le samek tetan Durgapur Road Jindal Panthar le X-Tech Ankola Durgapur Road he Durgapur original anti mai Kolkata atangala ania tin X-Tech le Jindal Panthar Road te hi biak institute le samek tetan retail price atangin special discount an pethei boke hengba ga hian cement balu brick le SCC block po an kol boke AMC area free delivery and kalpuya zo kholama po an thon thei boke Chiang du tan phone number a hian biak po thei reng an ni Vinco Enterprise Puntharveng Aizol Mizoram nia ka han zo na che kha chu heta gazette chu le chu lo ti ringo ta po khan in hialna omani mo in hialna ngai dan in ang lo omani abo zui tak tak ni se gazette ate po chu kang chu ming te chuan an ti venga lekha kha ti anga correspondence han kalvel ta chu om ve anga ma se sarkar khan gazette tak ni la po chu lo chuan kha chu thu takatling do nem ni ti khanom tlatani tuna ka soyan chu ne ka ron zo na chan se kha tuna ka soyan khan mo adopt lo kalpui dan tur procedure hi legal binding tak tak ani lo chuan ka khan lo wa assembly resolution zong i an gazette lo ole nian gazette vek lo khalai kha chu ni country tlang no ling ka ringa khami an chuo vek lo zinga gazette vek lo zinga khana tel ve tuna ron impose ta se an du chuan an chak don em don lo em ka khelo kan lo pass dai to kan resolve to keini house chuan kan to dal kan pompui lo an tiang chu en police ka so an khani ne kan va dai lo ram te nia chung to na po nia ke chuan e chiar chopa ka khiat ole zona mol mang deu ania ka zo zel don che ke chuan
hey tunlai social media hian hemi chungchang kan debate na sa a kan mi thiam thren khat jinga hian dan lam thiam te pon ni thova nge moni le FCAA 23 hian lawmawm le ke chu hlawh tur ka reng lo tir tang thlat tian oma mak ti deu ang zonga ngai thei tur khop hian tong kam hian nei maya hlau ho kha hlau ho kha mak min ti let linga ni chu okay chu ka hlawa I Halloween ka hria insertion of 3C te po ka han cheer ve thina ka bi phak ang to ka tin ka thiam ang to kin le te po ka let link ve social media ka omna group trend khata te pe ju ka ril via ve ni mo nakina khang kha insertion of 3C te po ka min la ril via sak le la ka du mani kan soi zoi takna a ti chun enga tinge an hlau lo thei enge ni heng insertion of 3C te hi bi vereng si in a omzia kan ril via dana hi adang lam dai ti na nge ni ka ra thiam lova enge ni khalai khai thlir dan enge ni an hlau na chana an tran chan te po hi lo hria em nia kan chief minister ina a lawmawm lo ve an kan an ti de una te po atia khan state te po thuneihna min pe a pek china neia atita ni ma sela kan le lok nge mi puin kan khiat lo ka hlau de chu hi awai na la nung reng lo 2023 Supreme Court in interim order in thuneihna thut bet na china nei ri ani ti kha kan soi tel lok ang act an soi lai khan forest clearance tan engeri kan la ka ngai to lovanga net present value te po kan la ka ngai to lovanga tiang deu te kha oma mara chu tu na chuan hemi hian ni ang ngau hian kalta selang chuan Supreme Court hian rel zui nei lo phei sela chuan a boi thla ka nga aron rel zui a khan interim order a po khan an khuai nan lo hum hal vengota kan kho reserve kha sarkarin notified forest a puan si lo chuan anung lo thei ta ni ma se tuna hian district wise in committee in an enanga an thlanga an thlan jinga atel lo hlau chuan kha forest eng angma in di se forest ang idon lo he dan ang chuan khotlang ina kan lo reserve ve ani po ti ma se district committee ina moa proposal court ina sarkar ina apoma India government of India ina pomani lo chuan ani don lo chu a hlawmawm na kan chan lo thei pakhatani chuan pakhat le a chuan a ka soi mai ka hlau em awangin hei entir nan soi tela kutuna bu hum kan leya operational guidelines an siama sarkarin an duangin an siam thei state sarkarin mase alo thatok loventia kharif season tharatan chona tharan bo sai le mai heng rules le guidelines te hi chu andu le tharan siam mai don chu takachu heta hian 3C kan ti tak mai kha anron tel lui tatlat mai ni atop lama khan atopa hian a conclusion tan khan anron tel tatlata aman soi zong kha kana thiat fek a ka ngai de ma an soi chiang lok ta che khongen the central government may from time to time time to time ti chuan eng ti huna po ti nani letlingang central sarkar chuan eng ti huna po may issue tiang such direction ti dan tur ani chu ti dan tur ati chuak dan tur ati chuak thayang to any authority eng thu nei tu ne na po khoya mo central government nuayami emo state government ne na po ani chu any authority to the state government sarkar state sarkar thu nei tu ne na po le union territory thu nei tu ne na te emo organization corporation te poni to ang no organization ani chon pol ani maya wai me te po ka mang theyang and organization entity or body no body recognized by the central government NHIDCL hi are recognized ani ama government undertaking organization ani chu chaka chu state government
recognized by the central atita state in a organize po apong a recognize po ala huam le ta society in register society tu po kha union territory nuaya po as may be necessary atu langin engatan to implement for implementation of this act he dan amalama kan ji jong jong kan soi jong jong hi heng hi ti puitling turin central government in lekha thupek achua theyanga ti chumi ang chia chuan heta hian guidelines saron siama voi khatnan rule saron siama kan lo hlim viau to ni mai thei na kumang tinga siam le don kan ho tu te su khlek kan en hian adik tak chuan kan thla muang lo ani amuan lo na chana chu 1980 rules khau taka om lai po khan pe hel dan kan zong ngara tum khat Hemi Aizol bypass road he ta lung le lam atlang tur kan soi ho tum khan ami hring ka soi thei lawa voina hian ka keima ina ka thil khiat le ka tom khiat ka bengari tam taka hi soya surkhan na thok ni mek ten oma atul lo china om sia chuta chuan heta hian ani le environment clearance in la em mo environmental impact assessment EIA te intm chung jong jong chu tilo ngatinge sarkar ma sani chu CM in ngai lawati chief minister po khan khatyang dan khau taka om lai angai lawati chun om ji chu a project mana he ti sang thin tlatani chu NHIDCL pon pumpel an tu makhani ta nok anti em na chana kha soi war lutuk kanei lovin ka ringa andu angin thil anti thailo Mizoram ron ludon phatin inner line reserve paltlang ngai ti kheve ani hey oil gas company point anla power grid pon an nei thei railway pon an nei thei NHIDCL hian an la lei thei reng lova achan chu ene hemi vaireng te tu sai rangat phechu atira khanan deal lo renga project kha ministry in road and transport highway na approve to pa paisa sanction to paron thon tum mai ni khakhani arngal tholu ka ti chu dan zom lovin le inkai hruai na poni lovin ron lu ta kholan ron chopa ta khan scholarship forest district thuneihna 10 inti chuan kamanang cheu ti ta chu mi puya khana ni lo zong in kan zirtira forest in compensation an be sei ve antia chu ai nung nu kol ka ti kha forest department hian compensation an be sei ni lo ni china ka soi Stockholm conference ina aron sarhin chua zel 1980 in le khami rules nuaya mi ten an phut da na kha zom lawan tum ta an zom don chuan an project a khan compensatory afforestation net present value ti te endangered species tiger te khatyang chi te omem antianga compensatory afforestation chu ka soi fia nual to toy te khan he thing kung hi kan kit dona a hlutna net present value an chutang ta chuan poitisu kan kit don che a mo nangma ang hi he ta adang siam na poisa kan da le don he ta khan kan ti boy mana che po hian poisa kan choi don chu kha dan khana phuta an nin an ti du shi lawa an deal du lawani tun na ero chuan 4 lane a hian an deal to a approve ala ni lo lai khon huwa an deal chau ni lo lai khon hu te reng kumin ami on deal kha kan boy lai nu khan chu an ni pheichon an la nei lawa tho tan an tum an thok tan ringot deu le ngal kha a harsha kan tia kan soi thin hian in withdraw te po kha an soi deu rom khan chu ta ka chu ke point ni khat chu phone ka donga promoi hey kan siama ilen tengu kan chief minister hi amanga ang dewa tia engatinge ka tia national highway Hemi 4 lane hi central lamin kan abandon don Mizoram forest clearance mu RA mayanti
rồi thì cái số cái lovang deal hot lovin har mai ti ri har an deal le ne parivesa deal tu zong chu en mu thei je lang security thila deal ani lo chuan mo tun na hey security thila deal chu 23 hian public domain da lang lawak ngai tu theina da ta ni parives 2 a khan chu ania khata civil mi chong kan deal thei ve kan ni kan mu thei ve kan ni tuna po me computer khoi thang de chon en sela champhai ko apon mu lo mundang apon mu andu na muna chon an mo mar su national highway pang ngai ron kan je na tur ram lang hlak ron sudar tura kha chon an choi sang don chu pum pelan tuma ke chon kanga ya kha wang khan an minister an puchuam ne na chon nitin gadkari ne na soya gadkari an chu ti chuan alo soita chuta amma wanglai ni chanchin bolui kan en chuan kampa chairman chu kan chief minister ani compensatory afforestation management a khamo e khami committee a kha Mizoram state bi ka chuan kan CM khania amma kha alo in khelawa katam dang bokin an lo khila ma se chumi ma chuan keipon TBC a he kan student luine wagin heng pui ma rik ma khan tian official in kanin nok official lovin kanin nok ruto ani khata khat kampa chairman chu kan CM ani hi hei Mizoram gazette po het ahian karon thonang chekatia TBC poi ka thonani chutiang chuan chairman ni po kha an lo khil ti te chuta che chuan a harsa aron ti ta ni ama ir omani lo tuntuma house a soi po khan BRO te NHIDCL te Mizoram PWD ten harsa anti em atiani a soidan thuk taka po BRO chu tu tenge border road ho khang ho khan adan zom thapa an choi tu rakha project manasang ani ma se as ti sang tu jinga mi kha kan oxygen kan borok thahi blue le tur siam na tur poisa te ni thlat NHIDCL pon minti thiat sak ringot lovin kan sikle sa kan lui tui le kan borok hip tur tha siam le na tur kha adang ata khanan pe ka ngai ta chumi tel lawa pas tir an tum tlat wang chuni chumi tel lawa pas tir du tu exemption lo deal ngat pheichu Mizoram hi tihian mason na in culture chia shela mi hring chen na tlak lovin omma se apoi ka tilowe ti hiala sin ka thin lung tak tak hian ngai ke chuan chula ya chu exemption kan deal na sil suri lam te po India ina nga LLM he 2023 hi angle danga tanga thlir chuan nia nichina khanin soi langa alom lo defense chobani anon tia defense at strategy tan chu ti te linear po defense ani antia defense tan lo menga ti kan lo hlau em chu defense tan po lo se mo hlawmawm lo defense tan anti chuan anti nan dampa wildlife tigers chunga kon reserve chunga khan sarkar ina notify chunga khan anti theita defense tan chok anilo ecotourism pipeline tian ziak tela ecotourism le pipeline ringot po khalo ni ta sela commercial purpose ani plus national highway atlanga makkalati cheu chu sia ha atanga 0 point in car national importance security thilata na poimo a government of India in ron exempt tel teso kan national ram lai li chunga kong kal kha enga tan nge ni anti ang ti kha thona tum theihna tur sia man du ti te po alo ni po in eng po ni se anni he dan 23 angani chon abiga chu ti zat a area ka social pal thei highway shira railway shira reserve ani tel lawang anti le zela keinin district council a khan 1955 a khan sai rang tu silchar aka vaireng te kha kongsul po an reserve vekani chu he dan hian min ron pai sak bok he dan 1955 dan te kha nok ti em ministry kan nei to a high court an khinga an chaka an lom em a
revenue ram nge forest ram ti po hiat lo khopin kan ram hi luidung te hi om to a pasan lo pejel sia tuna po new alignment an ti khamrang lama mi te heng te po kha notification pek lo tur an ti chua ni application lut chin khachu ngai to thei an latia mi pui te hian en fia she ka du nge nge tu te ramin nge lo bom le to compensation pek ang ai don lo wa heta hi chuan tia alignment thar an siam te po khu mi pui te hian en le sela tu te nge ram lo nei le to chu tiang chu kan ni zela wang hian tuirial dung te po ama kan chief minister tu na mi ngai hian a soi thiam alom kha dan an soi nia house a soi kha heng kan soi hian tuirial dunga tuirial luya nara ne ya atia riverine forest reserve kha omani khami kha nok anti bok to a an ma ni ta na ham thatna a om chau khan nok lo ani ti tak tak a chuan kan ka ti lowanga ka tianga ka thian te ka soi kep ngam lo chin oma he exemptions guidelines le rules in a state government a thuneihna a pe khawa hi adik tak chuan kan state rural tu te su khlek ka en hian an ma ni hi sin ka hlau jok dik tak ka soi chuan dan khau tak om lai po hel tum ngar tuna po ala manani ma exemption lo deal that te vai poisa lo ren pui viau Mizoram mi pui mi hring ta na bo rok tha lui sikle sat thajok siam thei tura poisa an pek ngai pelo turang chi zonga exemption lo deal thei te hi ke chon mak ka ti tak me joka chu wangi thu nei na hi an nei pum lumang ti phei chu hlawmawm takani chu wangin karil ro chuan heng thil hi a hlawmawm lo ti tu chuan sipaya tan chau an ti apo kha supreme court in ti hian ron ti ta hlau maya interim order a chuan khami compensatory afforestation te po kha an pe thawang ma se an man du chu adal theilo ri ana adal ri lo asia angin ti hian ka kol khip sepa kan la chua ka hindu te times of india te an ron zia dan te ka om zia ber a hi chuan 1980 in forest a conserve a veng him a vong ham a tha na 2023 hian a khil fia na mangin forest kha apol dala reservation at the jimani chu wang chuan forest ti chiat na dan ani ti in kan soi ve thungani ni chinai soi tak ka specific tak chuan gan mithiam tak an nia an thiar rawan fm ama ero chu lekha ke pon ka chiarin ka hui mai phal thea defense atan chawani ti te kha chu chau po lo ni se an choya ngai ri tu na chuan defense tan chawani ti kha injiak reng mi a defense kha chu a part of ani le national importance ka asil fiana national importance union list 7 schedule la khana oma national importance chu railway te po tela highway oma banking oma mo election oma president thang khata khan national importance constitution in ati sa hi chu anisia tune FCAA 2020 a khan national importance ka akhil fiana omem ta hian omlo chu tak chu he ta constitution kha kan en chuan mo highway po hi ani sa anga ngai thei dana omang mo ma se chu ta tak chuan national importance ani le lek pe chuan kan ram ngo kongsil ton kha engma kan thun lo zelanga sipai omna kha chuchunia supreme court atuna in interim order om po hi tangkai takani minzot bol la ka thiam tokin ka soi zelang khalai kha ka hiat ve china chuan khovel huapa brand rin tlak le rin kai LG chuan intan refrigerator range chikim karon chop chhuake smart inverter compressor an manawangin athoma zoibi ka atlobi ka door cooling plus an manawangin fridge chung vodan arwal beka brandang ain za somthom panga in avot chakbok hygiene fresh plus technology an manawangin chokmele thai kanda te natna siam thei shilaka avong thiang lim theiani easy monthly installment in LG authorized dealer shangshanga alei theirenge D3 business enterprise authorized distributor and branch shop for LG Ramhun North
Sorazo chothale risel Mizoram chunge siam chuan pathian le mi puite du sakna awangin kumsom pathum lai alotling vetareng mai an kut chuak atharlamin a risela food supplement dang angin aman atau velo damlo choi theilo kansar natna neite zuntlung veite le tar chaklo ti ba kha no panga tanga puitling thlenga eitur a om veke azur chhong tu te tan lep a that ba kha expire a omin an thleng sak zum teya azur tu te tan po aman hla te ani TL Mizo Foods address Selemveng Aizol Mizoram nichinai tongkam pakhat kha hanin zot fiele lok taila ka thian te chu ka soi kep lowanga ka tianga itia thuneihna pum hlum an chan hi sin kan hlau ka hlau itia khala khan soi fi lok tu che kan ram floi tu te su khlek ka soi ang khan agricultural link road bamboo link road bypass road te kan han ti hian environmental clearance le forest clearance kan ti ang hi lak lo dan hlir an zonga bamboo link road a te pon om chuang lo la lo reng kha khan chu la she ka ti na chana chu ti hian adangan siam le ang ti bok kha achunga cheng mizo thang thar lo kal tur te tan kan thla kal zel te tan ram hi chen fak oma ala chang zelang ma son na nei chungin kan ram kan vong hi mang ma son nei kan do dal lo ma se an su khlek ka en hian thuneihna pum lu man chan phot phei chuan ke chu ka hlau chu supreme court a poa a the lu tu te hi service to lo expert forest officer te IFS 10 ni an service la chuan engman soi ngam lo conduct rules chung anom Mizoram sarkar noya conduct rules noya te po hian entiran namdang officer pakhatin vur tuina chom lui in nei silo shumle intro pui infrastructure po in neyang ma se monsoon forest inti chiat lui inti chiat zel chuan Mizoram a hen tui in tla chamang keichu kan state ka hong mayang ka hon nia lo la thlengam atiani chumi omje chu khang tak tipo khan engma an soi tak ngam chuang lo ti ro an ti mayani chu tiang ang ngai to na thuk tak kan generation thar local zel tur te tan ram tha nu chia ma son na om tel chungbok ngor khan peng lok nitin gat karian mo he thil lo chu ma a soi te chu soil spoil bank iti fotin nang ko khanem wai ta kai en te kha nitin gatkarian powerpoint presentation ani na chuan heng te hi in project a khan siam na tur poisa ti tel ula chuta chuan mun zol tha in siamanga pak nge in siamang chuta chuan thil phun thing phun na tur po chu in siam le thei khang kha chu in ron tel ro kan lo po manga ti hiala ni amuna ngai thatu ngei chu kabula aswene ama ain huam zia le lama chuan mase anni chuan he ta leivung laya he ta va pai kha a kho sa sang chu pum pe an le patle mang tian le patle mang ti hlawani khati zel khan chuti rual chuan ka hriat thoi thuak te ne chiang ani lawa khoilai wi si te mo alo nam liam me ro kalawa pai me ro lui a to thale sia champhai ko nga po khan adik tak chuan tin nge NHIDCL hian clearance an nei ka hello dumping ground om lo ti hi ke chu a project ka en lo na min rilani chu tiang ka ra chuan tuna isoya kha tamzo hin na million ve kalom o an kut pum pulu ba hian om she kan ho tu te hi an pe zung meng ti ka ring tla ta a chan chu a in tu lo iti mai thei voina kan ro rel tu te mi je ka en hian healthcare po kan soi to nangmani studio LPS studio kan soi chuta po ke pon mi puitan tha e tiro u katia katang ten page on evalo ZPM ve min an tile ria ni chi nei soi siam kanawi soi ang khan rahula bula ka kal te po kha congress ve tuna min mu MNF le chu mid ringo ta kan bu chu kan rama ka ve achan chu rahula bula ka kal hi pathianin arhia ka soi le kha ka pek kha ani ho bula khan ka vai soi fia lawang pathianin arhia pathian khong ai in kha chance ka nei kha kha ka ti ole ti chuan an kuta om pumpulu mangti ka lawa an nau te hi min be na nan mangem mi pui beng an hup thiam na em chu
Hemi hi chu mi lam party tanania anti hian kan thu soile tur jong po an thin lunga tla duak mai ni chu an ben per na man ro tha ania hei hi mi la ka ta mi pui in thiar film khredela thalai te hian fact and figure or adik takai check chuak jail sela a soitun mi zia a personal history keima history dot soi ching kaniem dot voi khat ka soi to poi tak ei email tha hoi hom na thil chu thu dangani khatiang ni lawa dot soi ching kani chan ka thu soi hiring reng rek su se chu tiang khop chon kan thalai te hian an ho tu tur te chik sela ka du khop maya chu wang chuan an mi zia ka en wang hian ro rel tu te po hi dik tak chuan CAG report polo chuak jing na sa engma discrepancies chin fel tak lom lo speaker pakhat phei chuan alera thuman liak ho mai ni mintia engti ziang e katia chu tiang chuan malak ngai he tam em to voina hian Mizoram in amamo ber zo ka chu sarkar khal ngil tur hian politics a omlo he thil hi springboard party a moram in real ball na juan sam tumna ta na man ruwa man tumlo e mihring kan mamo a an kuta a om chuan ka hlau ka tia pensioner an ni chuan an soi thei sarkar ne na pok ka thu ron du chu ani le voinia kam Mizoram expert tak forest khoi a khan lut le ta ila IFS po heti zat kan nei ko sela han soi pui che te se ka chou han tiem chu moi lo wa ka du khop mai achan chu chunga thokan ni lai chuan yours faithfully titura ning sign kan ni kan service bukom chung lama kan sign thlap policy matter chuan phei chuan tu man kan soi sel thei lawa tum khat chu chief minister pakhat khan zirtir tu ho ka ho chawang an chak lawang ndu duan soi mai mintia ta chuan a tha lop lo hora se khatia kan commissioner rafael lawa a flat gate khatiang soi sel thei na flat gate kha an sa huk lawa mi pui riata mase tun an ka soi ri le anga CCS conduct rules 1964 chapter 9 khan office bearer of an association or a trade union ka we have a liberty to criticize the state government in order to protect our service condition and improvement kan service condition improve tur chuan sarkar political make kan social thei abba ka chuan mi mal phei chuan engma social thei na kan nei lo chu sarkar na thok association hloi tu te khan an hre hu gong ti an hlau nge min ko wa kan in chu chala ke na ziak ka chiara a voina hian chu tiang ang tur chuan ka ko lo cheu tia sar min ko na chu hei conduct rules in bo chhe ta wangin in tia lom an chu swalan yang an latia an chu chwal lo je chu ta khana oma 1964 chapter 9 a khan kan zale na ni ti kan tan ma in ka le kha ken khamin en sak lo maya ka soi tu man kheta ni sarkar na thok jong hen kha right kha voina pon nei ani na taka te chuan tuna po hei CSS an nuar de nge di kalo khrechiang la heng te po hi an nuar to lo che ni min atang kan sarkar ma sa in regularization scheme of contract employee under such and such adadi regular dan tur kha ichina insertion of 3C kha karir lo lang le thin sarkar chuan adu chuan a siam thei tun kan sarkar ro chuan nangni hetia kan da nge rik ngot che u chuan Constitution Article 14 le 16 kan bo chia ti na niang asin chu equal opportunity ti ani le contract regularization scheme siam tu te khan sarkar zo khan abo che ma sa emmi ziakin hei hi chuti khatia ni chuan kan bo chia ti na niang kan regularize thei lo che u ti hi ziakin chang che u ro se a that karing ti kha ti hian ka soi tel ni ro se sarkar in chang sela chumi om de chu adan kha siam thei insertion of 3C lawmawm zia khani chu ka soi le thina chu khata khan ka du tok to anga rules and regulation kha chu an du nan ti dang lam the kha chu act kha an ba khoi boi lo chuan a act kha lal bera ami pelin an siam thei hek lo ti lai kha
thil pakhat karil ruwa zo na omtlat maya a in kar ki deuh tila in kar ki che chuang lova ala in kai noi vek thova in Mizoram Assembly session a khan August ni somni pasaria adoption kha pass ta ni ti chuan an han soya khan chuan opposition lampang po khan a that lo na le hlawm na te po kha an soi tho maya tun ma an lo khel hrep to ni dan te tuna thahan ti le thut mai kha awamak ve mole chun ti ve em thowa ngai nom viawa ma se han pass don tak tak la ya khan ruling kha chuan in rem ti khan an phar lo thei lova an ban phar che lo ma se party discipline te po nia kha ni ve ya an ma ni ron put lu nge nia rem ti an ti lai khan opposition lampang kha an ngoi duk mai kha an abstain tlat mai kha sap tongin kha khamitam tak hian an hrethiam lo viau mai ni ta chon speaker khan lungrual takin pasani thu haron soita an walung rual loi si ve apas na lama khan soi viau ma se ti in opposition lampang an du khop lo na khatam tak hian an soi ve tlat khalai khange enge nang ingai dan speaker ina a interpretation kha ama kha house chunga athua ati dana kha chu ke chuan ekma social ka nei lova pon lam mi ta tangin thlir ta ila tian khothlang lampang me nam upajok te soya oma there's a time when silence is betrayal anteni chumi omjia chu ngoi hi phatsan na hun ani changa om phatsan ani dana om antitani an ngoi chuan kha thu a khan engma ngai danan nei lo ke chuan rem ti lo ti tura patling chu kangai anuan soile don ni chuan pakhat le chu kan 10 page chuan a quotation khan soi swar thina the hottest place in hell is reserved for those who maintain neutrality at the time of a moral crisis mo shem muna asalai berchu khati laya thu hersa le khir khana om laya ngai dan po soi du lo ho kha asalai ber hi an tan reserve tla kani ati hiala chu wang chuan ka ngai dan chuan ke chu kami malania min zo to kha ka thlir na zo na tang chuan I thlir na khani ko rem tilo anti tak takani son rem tilo anti turania an rem ti pon an rem ti ve ngam turani a ni pa puitling how sa thutlak ro rel turarin an ni a khalaya an ngoi ero kha chu ke chuan an rem ti ero chu ka fa charge pui lawanga an neutral an me neutral ngai dan an nei lo ngai dan an nei lo ni chuan chuan ngai dan an nei lo ti na anga bil ko apu the lo mole tro an phat san ani mizo mi pui khatila khan an phat san ani hial the mo there's a time when silence is betrayal antika chuan a beng chen lai ber chu ithian te laka an phat san na che hi ithi nia do na ya po I riat chua ani hialang ti te po soya omani chu bang chuan ke chu rem ti lo ti she chuan ring takin voina la au zui she chu ka du sak jok an ti lo tak tak ani chuan ni au zui ngei turangai po an nia CMS home materials a hian UPVC tukverle kongkhar color chi rang avar walnut gray le adum te hi manman takin an siam sak thei che glass hi kongkhar le tukvera 5mm acha sen gobain an hanga ventilation a 4mm accessories a pegole windshield indirama athaberber an mangbok UPVC tukverle kongkhar te hi arinom em a chumibel cha tur chuan achunga steel reinforcement phumvek ani bok phone number tarlana hian bia po thei reng an ni e Now pai lai en kol na chadong apiang in fashisel an nei chin now pai chantir achangin sub center nai bera ming jak lutla thathum dana zel in entir chin la mithiam te chu angzel damdoi ein in en kol na tlantling takala in damdoi in ngei ya naw nei la HIV syphilis le na dang test po law lovin ahun takati zel la
now she sel HIV syphilis len na dang laka filhim inei don nia ni empo ni sela atop lam nai don to mai la zo to chu tam takala theianga ama ero chu Hemi Forest Conservation Act hi ram hum halna kan thing le mau hum halna kan lo ti chiat palpo adang khami thlak na tur siam le na te ni ta ni chu tiang chun apoi mo maya a in kai noi thovin ka hia kan rama hianin mimal ram en kol si lo ram zau pui mai hi om tlat mai ni hetien han hoila ram noi anga kan ngai hi mimal ram ina khat vek mai ni mani chu rail station pakhat kan tlo tumin kong atanga kan tla na atanga rail station thing mai kan mimal ram vekani mi pakhat ram man la motor kong pui atangin amak hi ka tilut tuka hei chu avamak ve tiang dan hi om thei ngai don em ni ka ti ni chu tiang chuan then khat hi chuanin ram LAC de hian lo han nga khopa thingrem khat nei te hian oman ti ni chu enge ni ngai dan re heti zong hian ngai tu nei ka mang thina karil ru hian a ve thina ni mo kan ram kan en kol dan le kan suwa sam dan mo kha ke chu he tilaya Forest Conservation Act kan soi rual hian he hi ngai poi mo om ka ti ngai mo om hi ka ti boka atop kharnan kan subject ne na te mala in zom na lai a om ve tho wangin kan zot lok te chei ngai da ka soi cha khop maya recorded ang point ka da to mo khelawa pathianin khovela mi hring min pek chu ram mi hring min pe a hemi pani khovel puma ai nangin min pe ta chuan chu mi thil pani chu thil hlu a chantir tu te an changka nga an chantir da na jirin an din mun khovela om chu pakhat ka chiara khan aram hi ka soi swal theya ka siat na rei ta dewa khovel ram pakhat khulai khunga Scotland nge ni khutilai vela khon ram alo neya apek ani na chan anga man chuan chia minimum atlem theyang beran choi tira apek ani chan anga man lawero chuan aram hlut na anga 25% kumtin apek angai danan nei chu kan legislator ten nichina ka soi kha iron soi kha adikalom ke porhet ka nei lom LSC ja pali nei te somko paruk te somnga pani nei te ami ring soi rem lo ka hria alom thingrem te khat nei po kha ke po irian le ka hria te nangem ka hrelowa an omani khatiang angkha thil hlu a chantir tur chuan pek an ni chan angin an mangem an manglawani chuan progressive text te po choi tir ve sela progressive chiu anei tam dana jerin chia choi se scooty pakhat ka nei chuan cheng za lo ni se pani ka minga ka nei le ni chuan zani ni ro se adang ka nei len chun zathum progressive text entirnan siama tha ti po in an ne na po ka soya an mani ponan manifesto akhan land reform an jia ka nei tuna sarkar me ki lai te po hian tuna iron soi tuna sarkar me ki moiti oni tuna iron soi lai kongpuya tanga rail station thleng khami mi pakhat ram hanti te kha upper post pe ka ni na angin a mangem tin chu hlutna reng nei lovin sarkar tan chuan a om ama tan chuan anga upat hret khan a hlu amana to hret chu assets atlinga ama tan chuan sarkar tan chuan elon chia kan ti ang chia engma ni lawani tlatani chu hlu a chantir tu chuan kan legislator te hian dan an siam manga yalom tu siam sela idu takani isiat lai tak nge inga imo lai tak kasoyam ka khelawa progressive text te hi lak theihna mual state list chunga hian tive sela chumi a chon kan kal thei tin pakhat jok education te kha kasoi lo pheto ponom mai thei mi hring hi development human resource ani Indira Gandhi te pa nu fa khan mi hring pung chak kha nokan ti kan khoveli na khia in siam tir na sa
mixing po helaya kan ke ni te lai thleng kan family planning an tia ke ni ang rual phei chu fa pathum te de vek kan niang chu pali ne an tam lo mai thei chu tiang anga kan brain na min tu kan thua ka min tu be lai chuan man mohan singh atle pv naram shim haraw an lo chuaka mixing kha achet chani aron tita lekha ajir san po le athiam na sanga thok chuak nim Israel fa te khu Abraham a ko chuana khan a ken waya oil pathian in lipuya om ti a khereng ma she oil om lo na rama ko chuaka taima tumru na nen an sual chuaka Kovela Nobel Prize dong nember nam khata chuan an nita chuta chuan bianga than tui zo luang zoi zoi na thok tur kan ni hi kan rama hian kan ti anga ya chu chu asset an nita ni kan rama hian mi fring hi asset kan ni ve turani a chu tur chuan human resource kha kan develop anga ya education poimo zia kan nam hian a khetok tak tak ngai lo ani tun ma pe jana zai thiam an campaign puite an la le ti ang chi te khang mai kha mi fring develop na hi asset siam na ani productive ani chu tuna iron soi chia kha kan ram nga lutuk te po hi lan ceiling siam chu lo har po ni theye ma se chia kha pero se apek anga manani lo chuan a hral ngei na tur dan hi om siam jok sela align value chu ti zat percentage kum ti na pe ang ti se chu a hral mayang anei le alei chong le tu pon hlaw sarkara surrender ni po thleng jok mai thei chu wang chuan kan legislator te hian khati lampang an hoi kha ngai chu bi kong thua chuan chu ka ngai dan ani ole kanin kom na ngai nom khop maya kanin kom rei ta de uleka at top nan tak engemo kanan soi to china han thual le zeu du te tin engemo ato kharna sim mi pui ne na han cha du te pokhai nei thei doning ka ria min han soi chu saklok ta che ka hela hem lekha chu kan ti chuak to thowa mani ke katel ve mumal thei talawa JCSM JCSM ina du lo na lantir ni khan tu ten ne moni ke mani program na zo to chia khan banner an lo hal tamai kha kathin lung tak hin hreom katia kan thian te pon zana khan an ron po sa ke chu kan chiat kan to awangin zarkuta kamini khan elaya ko momal talova post kan en khan hreom katia banner lo halte tharum tho na ang chi te politics sangai dan in ang lo wanga da tharo in ti am type te heng tiang chi hi peaceful agitation ba khi chu peaceful agitation pon lawang peaceful demonstration bak ang chi hi chu ke chuan katilawa khata khan mi pui hne na po ke ma nin ngai dam kan dil na te kan ti chuaka kan khiat pui reng lawa khatiang lo thleng mai kha poi kan ti kha ka soi mai lo turani a ti chuan toite a kan soi du na a forest conservation 1980 kha ramngo hum hal na le ven himna forest ram thil dang man oilo na dana ni man theih dana siam chu po forest dang siam le na mi hring te ta na poi lo ni environment hi chu ransa te thing le ngote kan tel lovin an dam thei an tel lovin kan dam thei lo chu sia in art preserve nan siam ani 2023 ero hi chuan ati chiat fet na aron siam hlau om ma se he thila hian khongoi takin abik takin kan thalai te kangen du chu politicize lo ram ro se kepon hetia ka thil soina khan ni chin khan September nge August ti soi sol jok kan ei mai thei mi hring kan ne ti sol pal kan nei thei chuti lai a chuan politicize ani to reng chuan thu angil thei to lo vai bong chapur pakhatan soya te khat akal la pe silo nim ro ala bong in ei du silowa ama sunglass bu ala ya phel loka fiam thu in an soya bong kha vu atira ei zo vekan kan tarmit vu atang hian kan thil thlir adang lam thei thina wangin tarmit film tak vu turin kan thalai te kangen du a he thu kan ti ngai thatu te zong po in puwana hi tunge mo ania enge mo sai te moram mo ya hi tunge mo ania sai le ti ngai to ngai lo ka thu soi hi adikan
heta tang hian en ko se ni e kan thu kha poimo ni chu kan rama kan mamo ber dot politician re party tina traditional taka practice ching dot soi ching po hi kan in than le hun masak bera chuan atu te po ni ro se kan ram hruai tu bor lo lang le thei tur ik hian om lo na turin ti ilakadu ka soi to ato nan tak British Johnson akha prime minister akha covid line ama dan siama zom lawantia tu ten nge ti buai ama party ten an support an nuk dokani opposition in an be mani chu mani dan siam lo mani dan siam zom lo po kha a survive don lo wani ti an party in an khia an za to lo an support an nuk dok mai ni kan chief minister te hian kan speaker te po atu po ni se mi pui hian mi pui thin lunga a do jok tlak top na hi om tak sela soi pial thiam em ringot hi tuna po in soi sia kila ka yu she emo ka el shen nan ka soilo kan chief minister hi a din na hian dingila a soi ang hian ka soi moi thiam lo ka din na hian ding sela ke ai na soi moi thiam le mase a soi zong kha at thiam em awangin lawmman pakhat na la jela wangin athu soi kha pakhat athu dikani ti na ni kherlo chulai takka che chu chik turin mi pui hi ka du ani chu kan ngen du ani tikhan politicize lo ani chu olle lawmawm hle mai ei voina tikhan FCAA 2023 le a che vel soidun na ani ber maya ke kha na zo tu kan tang takna tong po ka tong nem ve viopin ka hria duai ma in poni se angai nom hle in ka hria Pu Lalrammawia na hun thatak mai min pe theia ani hi tun hnaya polar mai activities nga tak mai join Civil Society of Mizoram a hian Co-Convener ani a tiang hian in kom na hun thatak mai kan nei thei hi ngai thatu te pon bengwar thlang in ti kan bei sei tak mewani ole khatichin kha boina kan in kom na chu ni phot te se ale